Twongeye gusuhuza abanyeshuri aho muherereye hose, by'umwihariko abanyeshuri bakoze ikizamini muri uyu mwaka wa 2025 2026. Ni ukuvuga ngo ni abantu baherutse gukora bategereje amanota, ndetse ni ingenzi ku banyeshuri bose muri rusange kuko aya makuru ararebana n'abanyeshuri bose. Aho waba uri hose uri umunyeshuri, ibi ngibi birakureba. Njye wumva nitwa The Brown, nkuzaniye amakuru avuye muri NESA arebana n'amanota, haba abana bagiye kuzimuka bava mu mwaka wa gatatu bajya mu mwaka wa kane, ndetse n'abantu bazabona buruse. Nabyo ni ibintu byaje kuvugwaho na NESA. Ni itangazo ryihutirwa rireba buri munyeshuri wese. Nsaba kugira ngo mbere y'uko dutangira mubanze mukore subscribe, ubundi mukarire ku nzogera, mu making sure ko wakanze ahantu handitse public ku nzogera, kugira ngo buri kanya ujye uhita ubona ibintu byose biturutse muri NESA. NESA rero yatangaje ko amanota agiye guhinduka. Murabizi neza ko umuntu yabonaga amanota 23 ku bakobwa, ngira ngo barabimanuye. Ubwa mbere bari batangiye bafatira ku manota 25 ku bakobwa, 25 ku bahungu. Ubu ngubu noneho ibintu byahindutse mu buryo bwo kuzamura ireme ry'uburezi, ndetse no kugira ngo abantu bajya boarding cyangwa se bajya mu bigo bya leta ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye na nayini, habeho kwigisha abanyeshuri bashoboye. Ubu ngubu amanota yo kwimuriraho yashizwe hanze. Amanota ku bantu bo mu wa gatatu nta yandi. Amanota rwose ku bahungu ni amanota 29. Urumva ko amanota bayazamuye avuye kuri 27 bari basizeho, agiye kuri 29. Abakobwa amanota bongeye kuyasubiza ku manota 25. Ubwo rero murumva neza ko abantu benshi ahangaha bagiye gusigara muri 9. Abantu bari baramaze kwishiramo icyizere ko bigiye kuguma kuri 23. Ibyo byizere mubyikuremo, mwumve ko ibintu byahindutse. NESA yongeye gutekereza ku kintu cy'abanyeshuri, bakaba babihinduye. Bati feyiri nangahe nayo niyo nangahe. Ubwo rero nawe uri kubyumva, umuntu wagize amanota guturuka kuri 29 ku bahungu kumanura kugeza kuri 10. Ubwo ngubwo aho ni mu bantu navuga ko ari babandi bo mu wa gatatu, kumanuka amanota 10 kuzamura kugera kuri 29 ku bahungu ni 9. No ku bakobwa ni gutyo bimeze. Ni ukuvuga ngo niba ari gutyo byagenze, ikigiye gukurikiraho ni uko abana benshi bagiye gusibira. Guturuka ku manota 0 kuzamura kugeza ku manota 9. Aho ngaho nk'ibisanzwe rwose ni ukuba wafeyirinze ugahita usubira aho wigaga. Warangiza, uburyo bwo gusibira bugezweho ntabwo ari ugusubira mu mwaka wari urimo, ahubwo bari kwiga ku kuntu umuntu yajya atangira mu wa kabiri akongera agasubira mu wa kabiri, kandi yaravuye mu wa gatatu akongera akanoza porogaramu yo mu wa kabiri neza, kugira ngo azagaruke mu wa gatatu ibintu ari kubyumva neza. Ku bantu rero bagiye gusibira uyu mwaka, ndavuga aho ngaho muri superiyeri. Abantu bo muri superiyeri bo ni ibibazo bikomeye cyane, kuko ni ukuvuga ngo niba bagiye gusibiza umuntu akaba yari ari mu wa gatandatu akaba agiye gusubira,
agiye gusibira yarase yamaze kurata, ni ukuvuga ngo we ntabwo azongera kuvuga ngo baramushyira mu wa gatandatu. Nshuti zanjye, umuntu wasibiye mu wa gatandatu warase agiye kujya asubira mu wa kane, niko biri gutekerezwa. Ubwo rero ndasaba buri munyeshuri wese kugira ngo mube maso mw'abantu mwe, yego wenda ibintu byararangiye ariko musenge kuko amakuru avuye muri NESA ateye ubwoba. Inama y'abaminisitiri yateranye ejo tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2026. Ibyo nibyo yaje kuba yanzura mu bijyanye na education. Hari ibindi bavuze mu bijyanye n'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga, gusa itangazo twari tuzanye n'iryo ngiryo rivuye muri NESA kandi akaba ari imyanzuro bafashe. Murakoze.